KARDOM pini KARBI ANGLONG TV9 news kelang aradona phansimi KARDOM pi pajir puniklo pini birtatan bang nilimen sami mirdan phangchukpi tangtenon birtan konpen arjupon itha Herini Paikri Trok Surihini Rain Koira for Agriculture Hitpen SGA Chatuma Pana Kizoipen Hanam Kiron Pon. Lason Sini Paikri Trok Surihini Rain Koira for Lakhain Koira Trok Duarbaguri MAC constituency ke parlo Dolamara Bijuli open stage along SGA Chatuma Pana Kizoipen Hanam Kiron Pon. Labang Somaya Long Aluhiaman Pen Kachitong Dun Rongmongwe Block Pen Sargoronga Chutia EDO Ahin Penta Chitong Dun. Alapen Ari Sangho Deepak Sharma Sitami Chitongdun, Lapen Anparta Art of Living a member Star Mohan Taru Sitami RDP Dun Si Chitongdun, Bangso Jaime Keteng Ponji Pura Arni Ke Ongpen Ronga Sorpen Chinki Chitan Padopon, Lapen Art of Living 5H Aputhak, Pinang Ansar Mohan Taru Pen Clardak Pen Thanpon, Lapen Anparta Hana Kiti Koson Si Kiklem Nang Jima Pusi, Clardak Pen Chinki Chitan Padopon, Tangte Perang Keteng No Kanding Zialam Le Arjupon Sinang, Dolamara Penavina Stockby, KARBI ANGLONG TV9 News. Nilihin benda hirjume pilo, kalau rat benda hirjume pilo. Kalau pini agriculture bata ni tum dak idio lum mana rong mongwe block. Alang li car pini dak rong anwang se lang. Kado we black gram, green gram, lapen badam, lain nang karon panwang. Kalau isi awareness, koson si khiti claim bene tum koson si tingthur jima. Puisi মানে zero budget organic farming বা natural farming মানে il tumlong check tado bamboo do anchila kha chili kado alang li nang che chakang lo alang li edio bango setia sar kado pini environment bang ke meo ni tum che thenglong kado da karjudun koson si chingthur jima khiti klempen puisi alang li si idea pilo kado a model isi nang pilo isi kitchen garden ason lo aso lo anu tinta মানে যে চেক্রয়দুন লজে 1-2 ঘন্টা কে নিলি হেমাপান লসো খিতি ক্লেম পান কদো রাত তুমতা মানে চেক্রয়দুন দলো লানলো মানে লা 5 ইস বথাক নিলি গাইতা থানবম ল গাইতা লকে দুনাং প হোম গার্ডেনিং দনো হেলথ কেয়ার দনে হাইজিন দনে হিউম্যান ভ্যালু দনে হারমোনি কা চিংরি দনে গাইতা থানবম ল লকে থানপন বম লা মানে উন আনগে ইতু মানে cerok tok ame bang kaita dopon bom nang po aku practice ta kuri nang po lalo agriculture alang tum handa antu se choro lo lasar tum gorang chetia sar banda alang litum rat hoi ba nili hin banda alang tum pan ahir dumi pitelo to kardo এগ্রিকালচার বিষয়ে মিটিং পাতিছিলে এই বিষয়ে আপুনি দুই এক কথা ক'বচোন মানে আজি আমাৰ যেটো অনুষ্ঠান হৈছিল ইয়াত মেইনলি আমি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আমাৰ তাৰো ডাঙৰীয়া যিখন এটা গাঁও হয় বিজুলীত আমি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম আৰু যিটো আমাৰ বেলেগ বেলেগ স্কিমৰ আণ্ডাৰত কিছুমান ইনপুট আহে যেনেকৈ বীজ আহে সেইখিনি যাতে আমি গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মেইনলি অনুষ্ঠানটো পতা হৈছিল তাৰ উপৰিও যিবিলাক আমাৰ খেতি বাতি হয় শাক পাচলি হওক বা বেলেগ বেলেগ শস্যৰ খেতি হওক সেইখিনি আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ বা অক্সিজেনত আমি কেনেকৈ খেতি কৰিব পাৰোঁ যাৰ পৰা আমাৰ কৃষকসকলে বেছি লাভান্বিত হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে আজি মুখ্যতঃ এই অনুষ্ঠানখন পতা হৈছিল Daldali Monsing Timong Bendis Toyrong Piarong at Towar KARBI ANGLONG Mas Council as CEM Dr. Tuliram Ronghang Aning Kimebena Jok Towar Kasemar Pipon Lason sila Khakri Sirkab Dhansari constituency ke parlo Daldali Monsing Timong Arong Lapen de Toyrong Piarong at Towar KARBI ANGLONG Mas Council as CEM Dr. Tuliram Ronghang Aning Kimebena Jok Towar Kasemar Pipon Son sikdam tangar ko ni Paikri Trok Arni APHL Stephen BGP along mas joining amay along Bikrom Tokbi Lapen Ari Sangho Longsing Rong Pi Raja Hanse Lapen ke Ongdung APHL Stiklemang Prubang Piatum Kachipa Ogdun amay along KARBI ANGLONG Mas Council as CEM Dr. Tuliram Ronghang Ahinpen Rat amay pi along Kachijakpon ating pen Daldali Monsing Timong Lapen de Soyrong Pi Arong Antowar Kasemar Iponji Alam Chak ating pen Chikloy Johnny pen Angbong bangso towar pangcheng pon pupu ateng pen theripuni phaikri pli arni pen towar kasemar pangcheng pon si rongarada tum aning arong pon lo hala burong asarlen dogrong pi hin pen ning karong pen phirang ke thengno nang pachini dun ke lapison hanlo
lapen ronga sora tumpen nang bachini duna tengki bang so rong non ilitum a owe pen owe trok anlo bonta kapre ka sorkar sitami wang bom dam bomlo bonta la bang so towar simar pon pe lasi non kachari bom BJP a sorkar mati KARBI ANGLONG Autonomous Council a CEM Dr. Tuliram Ronghang aning ke me pena jok towar nang ka simar pipon apot suri ek kachoro alam thi ronga sar lapen ronga rada tumpen kachoro alam thi phirang kya thengno nang bachini dun News report KARBI ANGLONG TV9 News Nang tumarong tawal kikiam lu pintu pene keceng. Laki aku nih, antarik mau jalan, kaksin, fourteen ani kan keceng loh. Sela soprang nang tumarong tawal besar ni. Melo, ekdom kita ang kisukin di kecil lang tapi suka melo, kino na bang kila soal dinang le rolo. Ini takarong pa imang teng lo tuh. Basa ke hai kar tuliram pong haman ta kacurut ke anom le tung te kaciru se kan tung lo pa ala jo anak ni kai no ikan he. Nang tumarong kon bal balun ni letak ko. Ladak nun 50 nikan paru at lo nikan paru tira nikan ko lambot ko. Kita may tawag eh. Dipin lo iso ni ta kasi lang ta sumpa ni lo. Kami pinian at umi pa nang lo kami sa kami chok pro lo masala. So kini kang sablo katulo sa kadiri lo. Laso tawal nang klembo pusi nang kana chaku. Do kan January 16 ako ladak mas joining nang bilo lato nakatulak teng kana lang dalam sibar di pen dili tum sapi kanang sisakan pen dili tum kan lam sibar di pen nang teng tigo atun pen Pini nilitum dak isi choro kang tung nilitum CM sar Tuliram Ronghang sar phan ye alangli na sokam nang eklem pi thekapot alangli phanda choroji la sinilitum penangan ningkan dak ya ningkan ke cipune da sinilitum dak uwi pi pho uwi trok andulo nili pusara din pendo sita nilitum la so atowar ke la pusi dongkhar se la pu mane gari suchonam lokta puciri ciri si dambo la pen nilitum sorong penangan keso sorlo kesung sopinso keso kacepon kacewan penangan katorado lo beceng weri langbung lang pleda hut kasi pinian ke nilitum arongan CM sar hukumateng bantawar nang kabonai pithek se alang li phanda choro reta unedelo nasi nili pepar media phanda choro la sonang ka humri thek la pen CM sar phan sita mu ke bang year ni sita anso se nili rong phan nilang pon bom malang towar chot kali putalang li phan choro lo nasi mu ke bang year ni sita la alang li phan ka choro ke la lo je mu ke bang year ni sita lang li phan nili tumarong pen nili rong pen ke do ana bhut sita alang li phan ke pe hai dun je phanili rat det pen to war ke long men ka che hok pe alang li phan nili tum che song nun popusi nili ke par media bitung long se tanili rong asar hoi pen nili lam che chak dun lo nasi long chap tul sing leng arong ningkan phokep ki tok sertalin kar chupon therini phai khrip ho suruhini reng koira phola kha crazy lang pharim AC constituency ke parlo long chap tul sing leng arong ningkan phokep ki tok sertalin kar chwa jaimek long chap tul sing leng LP school pa chok lama long si paman ponlo long chap ingleng arong asor an parta KSA wolong koma jiaro tumpen che party pi ponsi ningkan phokep ki tok sertalin kar chupon che phan tirika mamai sengpon Pini ki jutsiarani pachun ponlo. Pini labang so may ke pado ponalong alduhiaman tengpen MLA Bidya Sing Ingleng, MLA Dor Sing Ronghang, KAACEM Mathuram Leng Thei Hum Sing Be, Mai Phuke CS Tiripi Amai, Biswa Joy Titeron Chunbang KSA Tiripi Amai, KAAC Board Chairman Longki Be, Bukolia Municipal Board Chairman Hem Sing Teron, Langpher VDC Chairman Dor Sing Rongpi, Lapen, Pinang ke theki dinga tum chetong dun. Lason si long chap ingleng arong asor tumati marat longri wildlife sanctuary ke parlo along kido kadoka ve roing koira hiniara de tumeki sumke boyalam alang li tuma thengno chithandun no son si piningan ke ningkan phokep soselo alang li tum halabang sorong along kabochi buwai phit sitami kai ke ka pheri so pensi donang bomlo la simo ke bang zilanga porahut jong sila pusona notice tang pali churok pulote ko sonsi kachutirek thek poma pusi alang litum ning duk chepak lang dunlo
Lapusona kisung alam alang litum tek ponlong si MLA Bidya Singh Ingleng Dor Sing Ronghang lapen KAACEM Majuram lek thiatum alang litum aphan lamchak pitikang lo song si alang litum survey paklem bom lo lapen chiklo joni jon thoma phitlo pulote tangti longle pata sitame ron phit po pusi kipu anparta long chaptulu Singh Ingleng arong pa chok lama long open stage towar lapen dolong mati bridge sitame pineng pen paklem phit po pusi lamchak pitikang anparta surihini ra trok asengkan aprang pen kidua tuma phan anki ili tuma kheimate KARBI khe phan Forest Protection Act aron pen claim ponsi kai kia teng dolong phit po pusi langpher MAC mati KAACEM ke hai majuram like thepen lam thepachini tekang lapen di fuel a pen Bidya Singh Ingleng sitami alang litumarong apartment LP school ME school aphan school building pa kimpon po pusi lamchak chipi tekang lo dosing long hang ke hai siam ki wang ni alam do monta siam ma bang hala Amit Shah ke bang ajone chief minister hang ja amada ma ko nung me aju ke chetong lam do apen pena ke ko ko ja chelang ta sia lang li paman ni li dolo dosing long hang dolo mujuram lekhe ye ma ke hai dolo MLA bang heni la pen ke NBC nu apen board chairman akai tum padu an parta KCS president ake hai kumsing be alang ditado apa pini ladak kaduk la pura alang tum duk isung tu boy alam nang cetando isia bang ke la pulo kota long nang isia bang pulo towado nang isia bang pulo pata disapen la jomnok asad long nang isia bang ke aku LP school ME school bang LP school government law ME school bang ta provincialized nang ta so dimando lapen ke aku lahai dan badeda langgijun tuar alam dan sini lidum cecakang lo siam ke hai jompanang pusi asi longlia potota dak long ipo lapen ke dolong ta la dak long ipo ta dolong tangda te patra disapen la dak long cabing lenga long ke cel lang ke damia tuar la ta long ipo itu belum soal dolong dolong bang ke non tenda kori el la dolong tangda la visi tomar hala bang ribo non la hoju la so che klong bong hoju CS banai lu bolote epra che lo lom pen wokoda long de hoju tabjin pen ini am mo sin pangcheng long polo tapi itu lah kota bang ya kota bang la ke non che to joni a pi report long po la so visi kota ta long la bang ala mondolo tumda mondolo te dan so pusar tumsi nang thalo aso sar bhi ala tum do na ko ate pen arondo ko la so bangla ke forest ek ate ng bangla tum pan 50 বছর leke dolo bolte la ke long le pota long ke dolong a pota long la so bang la bang election ne la hano pen school building ta community hall da do community hall da bang local MNC EM ofla tangga section no eben nilihin pendame hala ME school lo LP school lo renovation plus boundary pun product amane ngon peninga ni kana bong pipo pu cecakang la chol le ado tiron tangti tiron milikong kadang ni chipu pipin pen tiron chingruma maya pharman tiron akura tuma phan an ka chop hapon lakheng koira phon nilip constituency ke parlu chiki hola matit jun tiron mati tiron aru amai pen KARBI anglong arlu mati angtan ki dua tiron ki do ana phan kichu ningri pen si phapon lo son si mai phu pen alam thi ka chinghon nilip angkanga tiron mati angkang pi KARBI anglong along dora pet tiron ahem tun do ana tum aningkan wanga son thak thaksi pining surihini reng koira phoning kan le thottami tiron chingruma mai ningkan ni sek amai pi ke paman ponji aphan tiripi amai lapen aru amai pen chedon sarpensi ajo arni lapen adimak long jongpon si pathik pon tanglo nini pharman non ki bangsi jangmi poni phainer kep pen sir kep surihini reng koira phopusi arni hok pon tanglo adim laki chunteron arong sanglang ke hat phonglang pi akung ke do picnic spot aklam along chetong lona chingrum lonang chethan chimum ra pet lonang pusi alang lipen lam thepa chini pon
athi pi alam the teron tang te teron chipunang ni mili kong katlang ni Sri Philip som teron mai phu choki hula aro amai Sri Agustin teron chunbang choki hula aro amai tang ti ang ton pen alam thi alang litum pen le archu pon lo na milip choki hula pen harmomon rong PC mara person long news terang report KARBI ANGLONG TV9 news Kardom nilip teron chingrum aro ame ahin pen aprangsi nilip arlo lapen pregjam adim ke do teron atomhan ansitame teron hemtun anaphan kardom kurwang thu lapen ahirjumi pajir ponlo atheke nilitum nilip teron chingrum aro ame ahin pen non ke wangji jang mipo ni phai ner kep lapen sir kep nini farman teron chingrum ame peman ponpo adim lake chun teron ladak sanglang ghat picnic spot long si paman ponpo lasi labangso chatai pen nang litum phan ke parjupon mate ke phapon ke la henlo hula bangso ni atheke jangmi po ni phai ner kep la pen sir kebar ni teron ahem tun an pen labangso ke pathik tang teron chingrum ame long nanga chitong dunji phan sin litum teron chingrum aro ame chukhela hin pen phapon lo lasi hula bangso ni bangke ilitum along ilitum abidisa ratum theu la pen thekser teron anok song atum chingrum ponji labangso ka chingrum along ilitum alira lon apen RD pidun lona lasika dogawe ahem tun phanta phapon lo kardo tang te pini berta ke lan si inton pon ikoklo domi thakmi